ауылы ветерандар советінің рәйісі, ағалилер ұйышмасының жетекшісі болам. Бүгін Тахир мәсті асылға бик шартланып келдік, шундай сарайға шақырғаныңыз бұл рахмет. Шуға бүләк етіп, міне Мүләжат байрамында язылған насихатымды алып келген едім. Насихаттарды қазір біздің китаптардан таба аламыз енді әлбетте. Біздің заман яштарына яраклы етіріп язылғандары, міне көңілге якын болып тұрғандардың есіктеріне. Өзіме шулай ауыррақ тұйылғас, өзімше язып қарағайын, едіп хөкімге тапшырам. Ғымыр кәйдір дейді тәбит, алып болмай әжетке, дин юлдарыны кесіктірмә, ер ауылдашы мәсітке. Ағам менің башымда деп, үйіңді хақылап ятма, ғынахын юй көңілің нұрла, иман йұртына атла. Яқынымды жоғалтым деп, сұлып ятма хәзіретке, қайырың бір дұға yolla, ер ауылдашы мәсітке. Dünya malı deyip batabız, bütkühüz məşəbətke, vakıtını tab, əməlin tab, yer avıldaş məsitke. Balaqayımdın yanmışın, vakıtını da xəstərləm, iman mənəni dünya kütür, alıp yürütmesitke. Dilek dığa kabul bula, ki hayırlı sağatta, yürekke derdi көңілге nur, tuğla bitulmesitte. Yaşagan yan tüyegimizdi, guruf гадәттәребезді, гомумән рухыбызды ер инән куенына ургылган инеш кебек сафландырып торысы сыганак ул авыл. Кеше кайдагы йөрһә, туган ерен онытмай. Укытусымы, язучысымы, шагыйрьме, уның иҗат емеше, гомеренең башы туган ереннән, туган авылыннан башлана. Кеше бұл дөньяда үзеннән ниндейдер булһа эш калдырыр өчен, туган иленә ниндейдер файда китерер өчен туа. Димәк, әйдәгез, хөрмәтле авылдашлар, ата-әсәләр, балаларыбызга халкыбызның милли байрамдары, онытылган милли ризыктарның файдалы сыйфаттары хакында аңлатайык. Буындан буынга тапшыра киләйек. Яңгыз карга яр килтермәгән кебек, айрым кеше бер ни кыла алмай. Бердән булайык, бергә булайык, үз еребезгә, үз яшәгән төягебезгә үзебез хуҗа булайык. Үз хуҗаларга абзай авыл биләмәһенә әйдәгез, мәсәл алагыз абзай китде.
Кадерле кунактар, авылдаштар, бөтәгедләр менә шундый матур байрам менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һәмгә тормышыгызда тазалык, озын гомер, бәхетле гомерләр, ул табындар, имен гаиләләр теләйбез. Гафу итегез, тамак шешкән мөнәҗәтте былай гына әйтеп китәм. Бисмилла дип эш башлайым, уңышлы тамамланыр. Һезгә изге мөнәҗәт итәм, изге ниятем калыр. Бисмилла дип аш пешерәм, тәмле, туклыклы булыр. Бисмиллалы аш ашап, тәнгә шифа тиер. Бисмилла дип һудар алам, тап-таза шишмәләрдән. Бисмилланан һыу тазарыр, матур һүз дугалардан. Бисмиллалы йортта яшәү, янгә тыныслык бирер. Бисмиллалы ошо йортка изге кунактар килер. Бисмилланы онытмаһак, Аллаһым үзе хаклар. Тормышыбыз матур булыр, изге нур менән паклар. Бисмилла дип тамамлайым, һезгә әйтәм иллаллаһ. Ла илаһа иллаллаһ, бәхет, тәүфик бир Аллам. Һеҙҙең алдығыҙҙа Мәсәк ауылынан Аҡ йондоҙ төркөмө. Ҡаршы алығыҙ, 7 ҡыҙ бейеүе. Абзай авылынан Хакимова Фидания ер башкара. Беребез өчен беребез кирәк.
karşı alığız.